pipite ho na bon sabin avelin pipi chongloi tok shwa kahin dem kinave tunini ko a kahin ki holin feeding special guest hi ahile social activist in amazon hi victim khat anahi in gal ki pat ki laya chu amazon nasata a thina akona hunghoi dawa tabanga chu social langa panhinla koi madang hilo Marina Singh Sona hi in amasapen penin tok shwa kahin leme hello thank you for having me and so is also PP talk show in Velha is also bon chawun kasana le kangai lut now salam ka in bolsi we thank you kin kana za dola chunang jang victim khat na nahi in na introduction kan se wanga chu nahung zam do now tasim nazam do dan na nahung hoi do dan neu cha hin sai le chen kadai se chima sanga chunang neu cha introduce ng ki bolo kahi le Marina Singh Son kahin kung kon now hi ahile ukrul lang side yaingang popi lang side kahiwin ahin nagagal lai chun kaho chu ana kihal la pat chun hai la chun kana pe movin ka family ho chu kithe che ga movin hi di chun kana settle khawin hi chi zo hin kung gal zam dan chu neu khat ga saileng 3rd May achun infal chun not selling ka wale le na la yo win market la hoi lai la chun ahin 4th zinka achun thu chu hong ko che pha chun ke ho chu gang chela hi in novin loile pai ho relative fortune ga ki the do loyon ti khat chu an sei win infal la khom nang ka ra ka no ma hin ai le achun gang chel hin ke ho jong chu ka pot win naga tangkul ko colony khain ka ki sel wen ki ho gel da na wang chu chom kha zo le thu chu hong thi men den sipai ho elo le army police ho chen hin control in tin hong pa pai tan te chu ki ne ma hi in hi jun chom khat ka ki the do ka u chun mi chu loile pai hon an sei na chun mi sang khat lang chu be ho in my main road na chun songkhol bom kya ho chu aki khol ding ta ve ti thu chu aki zatan he ji chun ke ho chu adi ta chu adan chu army camp I know le MR ho chu na zone nong leong kana su cha lo di dan wa hi in it was a very wise idea that we had towards some other tangkul's colony chi chu ka chi zo chun le lut di dan chu thei ta lo ji chun chu le sipai camp ho zo di dan nong chu thei ta lo pha chun gang chel chun e khat he auto hi ka ki mat wen ai le auto yong chu ham mai le ho khat atol hong pha chun ka le sol ki do wen pangal ho khat muslim ho khat hi ka law wen hi ti chun yang hong pu pilang he ka model jing wen ka model lo chun he krum khong lang pon khurai ki ti khat chun po asan infala pat pot di zo si chu anatin in hi chi atin no he a main lamka china ding kai sampat la airport road chule khurai ukhul lang china ho po na chu kiting block be a hi in mob chun atin je mo hin cha chu so cha na di chu thei mong to lo hi ji chun ai krum khong atiu pangal veng la chu aning ning chun ko ho phe wen kana chi wen a hi le ka chi we hin phone nong cho hong be zingen chapang ho yong cho akiman ho cho aki hian tai ai lo le aki tai ti ho bo chu ki za hi pha chun apataw le zingen ni je pet ta chun a hi le ka chi we hin swambung ki ti khat ko khat a ome milong ho to mai khai ho seng khom hi le kilometer hi chi po chun hi chi lai mon chu ka pha au chun mi ating mi mob group in au me ti thu chu ka za ki phat chun ke ho zong chu a hi le aning lang vadung pang lang ti di ham chu ka de ka zone win a hi le hi chi chun gari hi nga hong wen in pal tan win hi chi chun ai ke ho chu I card check di an ki ta be ai wanga ka wang phat naw chu hi chi ni chun tangkul ho chun ai na pui do hi in it's like pathen ti le
vana ai simpau pa thengin agun tupsa akoi toyong kilo kasain azi chu hichi incident masang zep 3 days before hi nupani thingla but relative teo ti dan hin amo he distance relative ai wang chen first time ka kimu hin na ai in amani hin ihong hol do ganin azipa he damlo alela lela hin hichi he nei boypin na boy she zenge na schedule aboy ka he hi wanen no se ta in kazipa he athi sangin nei boypi doctor ho kisen sa na ho chun nei boypi bin ko phaisung hin ka familiar o ve ati ji chun ken jong phat chu ka bol di chu hi ti chu event khat kana organize laita hi ji chun ka boy mama zengen a hi wang chun ken jong amho chu ka ignore di yong chu nom ka sa lo ji chun zinka pungli hin ka kithawin pungli kiti yong jo ki mukha jong ai poye pungli hin ka kithawin hiti chun amho ka boi pi theina ding chun phat kala ro na ding chun extra time chu matain kana thawin kana boi pi te ni nu pa hi na hi so within 3 days chun ama jong chun improvement anein hi chu amho hunglun na teo ko ma chu ka zam lu hin amho chun hiti a thu boi hi ta ai le ken nang iti mo a ka mo vet thei diu ni ham kazi paw na hu do hin ati ni ti chun ama te ni nu pa chu to panga chu kana sai kana zam do khom mo hi in hi chi chun meile ho chun I card hin la do in ati tawin I card wang chu kana ki pu ven ai wang in ka sel ven amho na go ho abo chu kala do wa ka vet sa o tan hi chi chun wang phat ta chun kanu damlo operation ki bol na le hayong he kana choi ka in hi chi chu emergency present sa hum ka hi ji wa chu I card on ki choi lo he ti a chu kana ki sei khap thei ka o hen hi chi na ba na chu pau het ki tia phat chom dan chu tu chung chun ka hen he be a hi chu ai sim pau hen ai pi teng leo chun koi man lo ima ai lo thei proven ama za la chu ki so cha chu a hi na in a hi wangin on top of that pau tam pi het hi phat chom ve jeng ti chu ka sei to be no men ai man na ai poi ai phat chom na zo hi ti hi ka sei no men chi za chu pau dang e adapt du yong hi when advice nom phat jong hin te he ji chun amo pau chun ka hong ke ho ta win ke yong chun amo pau ka tho the he ji chun ai le I card chu ka choi poi ka ti phat chun a pau ma ka tho ji chun ai ta san ta win hi ji chun amo a ke nil boy den win chi tum rod na iron rod the metal rod chu fit tum vela sau 2.5 3 fits vela sau ho so a ke choi so okay win hi cha chu mi avail hi da na hi ai le hi chu it's like chipeta chu ilung bel dan yong chu thai pon hi azing zeng en hi azi chu thi tum ki choi lu thi tum chu mu thaya choi hen mu thai lawa chu ipi anaki po divem ipi anaki choi divem diong chu ki hello hi en na ai le aken khat chun bag ho yo siu chu kai tha wen lang ho is selin thara check volunteer yo mu ben aken khat chun aki ho chel wen aning ning chun amo chu group chun aki ho ta wen a hi le chong khat se chu hi ti chun ai kham ai man tang den wen a hi wang chun wang phat ta chun ilung thima chi pe ta chu adang lo a hi pathen bo chu ilung thima je ma hi na ni ji chun ilung thima chun ka taw win i ti yong le ka taw na he pe na sang thei a hi in thanei chung nung le pen na van le se sema Abraham Isaac Jacob min anaho pa pathen chu Elohim Yahweh bo chu a hi ti khat chu kalong chang chun taw na chu hi chi bo chu kan nei jeng in a hi la chom khat minute zat ham set he ai khat kham nung wa chun alam kai diam pi diam wang ka he pon khat pa chun ahong phen zuyong chu anam thimin ama chun chi sa tawin a hen ti na la kidang ka sabe se nen ka taw na chu a pe na chu kisanga he ti chu roof khat chu kamu in hi ti a chu kana so chat ka hi thil kidang bol thei pathen hi dan cha ve ling nang hin kwa konin gel do min lopina choyat na za bol na bon cha pathen hin pathen ipe ve
he chipeta anin sei bangas na lunggel chu thimpi jingding ima zong na gel do thailo dia hin hi zong na pathin pi zalin lunggel khen theina zong na pe in na hung hoi do tan a hi le gal na zama chu mun dang danga kangpu pi hilo lamka hoilang lana zam the hin but you choose to go to Delhi na ibdinga Delhi as na go ham hello le the purpose if you reason ne ham Delhi kahin zot zing na azi tu hi le capital khat zong chu le in a khat sa na zing mun khat to hi in chu zong le kanaw ti ho loi anom sa zi zong chu hi in chu zong le capital khat a hi na zala chu ipiham nung ke na to thaina kiti mai le voice erase thaina penui community wa dinga ti khat ong chu lunggel kana ne hi in on top of that ka khat na jing sa mun khat an hi ja ong chu ka convenient ong chu hinan te it is ani ni a chu long thing sela sei dinga chu hi chu ho chu agom po ma chu ho zo si ji chu an hi in chu mun danga atha bele a restart na ga kipat ki na mun le mol ho het lawa mi ho het lo sanga chi khat na nga ya chu chile ibol nom khat zong la ki bol do the he na that must be a wise decision nang ke hin mi talk show interview ka bol diting le background hi them khat study kana bol si hin na itbong mi ham ipi bol ham hi lawa hele ipi ki sai la phachom di ham ti ho kana khol ma sa je hin ka fellow YouTuber ho ke bang mga YouTuber hilole mi talk show bol ho mga ho kachi kadai ri ka do zilo he na kem khat research ti ba heng nang thu kem holding sing lai hin business lang sang zona na bol zi la kilomi na em fashion ti ho tingla dang dang hi joy gal masanga na bol ham hilole gal zawa ko na hin bol ham ai poi chi fashion line kitile chi garment business pang hi gal zawa ka hin pa hi in Iti gala hong kitamdan so ka say ma bang jan sleeper khat to gizam zing a hin alut kit dinga chu ki gela ki so ki pot chu a hin I macha ki po asum zing cha jong ki po lo hin ala ya ki no ta ki thai do chule chom khat zo le hong thip le ki lut ki tan te ti pa lunggel so ne ki nei ja chu ai la ko hong a hin if ham zero scratch aga ki pat mong a hin inei yo si chula Infala chu business start ding na ki ti chun an ki sung tha chai ke time na chu ke wang chun business adinga chu kana invest a hi in a hin chilanga hi ko nga chun ma cha jong ka nei de pon ka nei ta pon cha chu quick business di khat chu ke yong sort pi ta chu kana boy den in sai za ham chu ma bol lo chun hi ti chun ka na mo seng en longgel hong thei lo bin mi ne ho pi yong le ka za lo tabang ai lo le adon bu di danong kana ngai to zi lo tabang hi tabang chun ka omin ai le ka in ko te yong hin na sa ta in na to le tong in langai lo le business khat na start jeng in ti na so le phalo de ti phat chun na sa ta in ai ha ti lo ben ai ha pot ta ben a hi le pe jong gang chela hin dukan neu cha khat hi ka hin na in chun garments shop khat chu ka hin bol do in hi chi jong chu iti ka ki pa nam ti le ka hin in don pom pi u ai lo le tham khat kan nei chu to ong ki bo ma hi le 40,000 hambo ka nei hin which is also another 40,000 ka bat de in 80,000 aga ki pa hi e ye chu khat chun ka ki panin hi ti chun all in ka hin if we ham veitongin ti di dan ni tan tin hi tia chu ka hong ki pa na song khat after 6 months so also dukan shop alien store alien jet pat hi ka hin la as expansion ka hin bol hi in so apart from that chi M fashion pa hi ai le very affordable range ake koi markup margin ong ke ha koi lo azi chu amun he le galzam ho IDP so tam pi isit form namun jong hi ja chu quality ong ki maintain nom tho chu jong le we have ini chan pi hon jong aga afford zo diu ti pa chu ki gela ana ki bol ahin at the same time to lo thai lo hi ja ang chu ki tong ahin apart from that side business khat to ki den hi chi pa hi le premium line a chi ahin hi chi pa hi zong hi gal zo wa ka pat mama ahin gal zo chong pat zo within a year mama chu hi ahin sa gate zo vela hin ka hin panin ka label line khat fashion casa ki khat e ka hin panin hi chi pa hi ai le Mumbai to 1 year 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 1 ye
Mumbai to Goa ikhara consignment basis sa to designer ho ko ma to kisola hin iti label ito khat ka involved in iti ni he to ta di nga he after the conflict to kahin patdo it's like a baby business ahe very new in alai he ajizun ko sa there's no time or age limit like anybody should have the will lung tup pa chu inai patna bolnom pa chu inai patna ai mo imachau boy si chun yan lang galzam upaho hitayan lang hi zongle ita thip imo umsanga chun every day is a perfect day ti achu ibol ding chu khalom ta ibola hile ibol do jeng he ti khat so ka say no men hi ti achu til khong na zong ka nei no ma hi Kipa mi galzam ti tautin Imphal na dal ha nunga helanga chu from scratch na ka kipat kina business ho jong nahin nei chu ka kipa pi ma in tu gi ong himitam ta hi traumatize ya bol di hello hele hita chu mo zeng hing hi jong le nang business ho nahin bola nang le nang ki support na I hope your supporting your family as well teng le chi jong chu hilawa social nga jong na hung ki pek in na sa ta in pan na hin la in kapa chamo mongin business na bola you know you earn a living out of it and then you could have just stayed comfortable at your home but you choose to work for your people again na jalai to I really appreciate from the very core of my heart so can you please elaborate why you choose to work on the social sector again social hi kang ki hi ai interview dang yong chen kana say ta in kaya ko na su contribution di su ka dayen ibono wa tweaking an si to va hele strong zolo dio to gelin adita chu say dinga ye ke yong in health problem yong ka nei ai wa nga chu kan not do zeng ka push out zenga ka kapan lo le ti kha chu ka ki gela social lama he ko ki pe in iti kay at least niya sa contribution ako na yung to inami mi ten patsom na ani tay ka hile itu amina kaung panlo na main reason to easy nga hi interview dong in song tampi kasay tan ay so I mean I think that's the very simple and short way of let people know good tuchung nida nga chung ini ki het ka on lawa hin tuchung in lang na kang popi cycle hello lamka suknu area ho nung visit zia chu ini ki muto na ini ki het hina hin na what was the purpose of your visit tuchung ko hongu chu hele ABAVP Adivasi te youth wing national president pa chu ka hin puyo hin hichika in puilo na uzi chu hi a hele igamuwa inamuwa gal umzawa again tay now ihasat now sule ichan gaya na society ato in education in terms of economy ti chu kahungu sa ano mo hin is ya to frontline buffer zone community school sule ko ke hal la relief camp zong to a normal ho hilawa ako chong lang a border zone border lang to asalai lai ho to lampise na set na ho ihovel lang zon ka puyo ven ka vet sa ven hitabang to katho hat sa now hi in hit chan gya to ai ki het pi lo le ai ki ignore hi central in ti to ahong mo dio dai na ja to chituk atu kahong hi kipa me nang ho pan la zala ama ho cha chang wa chung walu thelo dio hin na guidance ta tidiam nan ki ton piwa again thena ho data lang wa mi ten mo sa chu mo hilo de ni khatle epiam e hodinga phatheina the blessing ong hi de kinamin pan hinda jing ning ka hin te me yo nang hi zatle nam ngai lutha nahi na bana zong nane na go ho zong nahin po do ana mi banga nom sa taim ko mangjong na hitapoin galeto zawahi delia settle na gahi you started from scratch again ta sumle pain hin mo kam jong
piam social na hung kipi na hi nang sum le pai ho na hin man cha twa nam na hin to ho thu kana zain ki papi ma zengin ke ho mi tam ta in ka bol do zo lo zong nang hon na bol do hi na delhi langa ho di anang na hin upaw za khu hin adang dang ho chu mi pin ka kine pivin ka kisun pivin ka kitangat pi se zengove tu chungal ito hi asot mong ta in kumni ahung wal ta in chi hi a first time hi poina ipu ipati hon zongal ang tu peo he in imasalo thenin akichai zitan tu chung be hi kitia pem ki pangham hama hin chapanglung gela chu gel komting le ole movement zong hi machal lo nga ma vitam sadai hitam ti igel kom omze inna ya chunang ho active ta panala zewa hi nang ho gel dana gamtum idel pau separate administration movement a hi jen phau tam ti hi nangin update hin bulletin ka dei se kumni hi achitan hi chun imacha chu mi theidi nai poin hi wanga chu I give up lo diu hi give up lo wa I bol diu my own self mi mal chi in contribution bol na thei chana I bol diu ara chu protest hi hen lang ep hen lang hi jongle I bon wa chu ik tho form wa ik pun form wa I fight jing diu hi in imu to ka si wa chu I fight diu hi in chu chung pathen song puma chu ikal son jing di hi win chuti ai le chu imat cha chu hi mo om poi ke athidi kisan khat bon ka hum hin do theya ka so cha theya ai le gam tum chu ipidinga imu da di ham imu te ai te di he fight jing di imu to ka wa chu idel jing di he ti pa chu sai no me gamtung del na dinga na sai le kyo hilawa na chan kompi na ga zampi idp ho jong dali langa ho hin chu jong le in langa ho jong relief material ti ho bon ho jong na home zi na hi chi he nangin personal na bol ham hilole donation drive na sum le pai ho loi le pai ho akwan na hol ham ti ho jong het no me azi chu pathin lu se zali na mi lu se dong changwin organization dang ngo ho hilole cso akwanin jong material relief material ho hi sopi gazam ho hin ahin muzing hi che abol hola nang jong khat na hi je nang itilam panga pona von ho hi nain hopsi ham ho jong ka het na me ai gal hung jam til 2023 komplon langa chun dan anat he in chele delhi a chu ai sam piano ka umin tun jong ki na lain he chi chun hung lun ke ho gal ka jam ko hung lun ti lo chun every single thing chu cho dinga umai in hiu jam cha hi jong le mun thi cha hi jong le ki cho thu dinga anna dan chu kana he in is it chun kum kon lang chun thep chakhat ka hong hi thei ka hong ki do dom lang a chun na me khat gang te na me khat dukan chu permission kana la in ama dukan mai chun iron gang te dukan mai chun kana home in hi chun mi pa be pi in mi zani le ti hi ahung ven mi amit khatna chu per head per individual chu piece thum piece li akina athailing terms and conditions so kana cmp in hindi chun kai ma on contribution in kana homin 2024 chun ngamlen how kip kiti khadi u teo khat ka u teo khat omin ama chun ai poi ngo khat bol do hitin hi ji idp so hian nang chile ham bi ho gam development lam ding ni yong le panna hungum thai di hi ati ji chun ei to paumin len baruk minachun ngo khat chu registration chu kana bol ben ahin la tu chanin chi base chun imacha wang so om thei de nai poin paumin len rong chun ngai lu na nei ta chun 2024 chun inlanga chun galjam ho chu von ama own contribution a konin ngo min pan chun ana hom ki ne ti to chun min chule tu chung 2025 april chun kaloi khat to kong ki tho in keima langa pana chu keima own contribution chun kana homin kaloi nu hi le zo de ki chang sap te hi in ama yong hen na satai na idp so hi apan pi in li hin amin hi ngai lut na nei ta such a giving heart nei hi in ama hin anchang kisan dal sabun chule blanket ti ho ki san long hi tam pi hom do in ama to chun tu chun ka hong ki thokit honin ama chun phat von ho cho the net ni lewang cho akilomin apart from that also she does a lot for our community chu tu nai cha chun ke ma own contribution chun
iti chun kan home kinin ai le surprisingly me chu tampi more than 200 chun IDP so chun ban ki home ho chu ong lakit na live in that means ikidona hi sai po ve ho hi ha sa kumni achi ta wang hen again thei ta pium na live ti chu mu do in umin ka bong sang ni jong anain nikinei hen lang hi le bon chu le se chunga hi ma permanent ai lo bang chun ki share hen lang ki home hen lang ilo le ki ni home hen lang ti pa hi kalung azatun tun zengin ichi chu a hi e macha yong chu ka contribute do yong chu di poi wanga hi si them chakat ka bol no ho chu kine hen lang tam zo in ki bol thaile ti pa wang chu ka dei ka tha no me mi anei tam ta zong giving heart ki di hamna pi nom na lungthim anei lo zein apede pon ki zong le nangin nanei kham hin pi chu aman tamma ma zengin alo pi in pathenin na pi do sanga tamzo pathen hin body ka kineme mi tam ta in sumle pai nei lago tam ta nei zong le giving heart ki di ham pi nom na lungthim anei lo zein apede pon hi zong le nangin nanei kham galetozia nanei nago ho zo sinada tha athanam ki pat zawa nalod kham zong ichal hela tabanga na hop do ze in alo pi in aman tamin pathenin hop do sanga tamzo le hoizo le phazo na hin pi ki di paten hin body ka kineme gamle nam thu isei jing lain chanchan ananga hitin tunai cha incident chana isopi no me ingai lut no me teni na ki mu pi anangin very pure very good intention anana hopi so nangin pataloy han kya na bol so apatlo na chen mi hon ana sa wing hi chung video ahong viral in ke kom jong in approach wing hi chung chang so kana ven a hi le na holin dan ho kana ngayin piham na intention so aphal he zengin ahin la deibang ana hitapon hi chom cha achom lam ta na hin explain ke di ham hi chi hi ngai lut na nei ta chu ana ki bol a hi in amani chu kapu na pi be se nin azi chu ke victim ka hi na chu I ma cha hi ta lawin amani thil to chu ka gela ai le ka vo zanga na in na adi de cemetery ka kichi kit le ilung thim chu lo na dinga zeng hi in a hi chu ko mayong chun hoi selin chongpat chu ka holimin vana pain mi hem hi aman cha di ting le any angle ayong hi ke mang cha the hi en lung han neo lo len aphadinga hi thil sil so hi nanadam do ban jong hi ki pa men pathen zo chu thangwa adi hin ti ho chun kan ho lim pi in a hin ball khel neu chakhat na pa chu hi le ham hi chi nama ding phachom na khat hong hi thei kha le ti a kan na ball pau chu amho mi lama ko na chu dong nok mo na them khat an kha in asi chu bi ham ti le editing hong ki ball zo hin alimi su blur dinga hin na sata kana sei chu hi in a hi wang chun a blur nai ti a anagel pau chu ana blur ta zo lo ki di ham khat chu a hi in no mo ka sa ke en mo ka sa ke azingen hi chi a hin sei ke yong chun a hin upload zo chun kana henai point a in sung mi victim alin zonu zipa chun a hin sei a chun ke yong ko vet loi chala hi le no mo ka sa en mo ka sa ke azingen hi chun ka mi chele hin a main channel a pa chun kana delete sa in a hin athang chu hi channel chu aki delete ta bang chu midang tampi kom chu anan thong son manin hi jong chu ke man own personal request to le channel te apana chu request akinein nei delete pi when hi chi hi ti chu request na sata akinei zi thei chan hong ki ka si hin chu le state ho thei chan hong chu ka sei tho hin a hin chi hi tu chana hi tempat pathin nai lo tanin no min omo ka sa le zengin hi chi hi lung se ta in anei na lai ho akoi na lai ho chun nei delete pi te un ti ka taw na hi in tin chil hi mehem aki hi ta ji chun editing lam panga chu them chakhat ana boy kha hi chi chu intention pa wang chu apolo ge la ki bol wang chu hi boy chil phading de ta lot na lama chu hi ti a hi kha hi ti chu sei no me kasi mabanga chukin jong kana vet a hin ele athu chan ho ong so zo nong sanga chukin jong ka gelin no mo ka sakhe zengin
patinin amani ahin hoidama amani je ahi movement no zong na sata hong machal dinga kimu ahin azi chu igen the now ekitha na ho elole epm itho igen the na ho chu khabe dinga chu hung khip san zong le amani chungchang je chu min ein het kina he tabanga chu igen the now he banoi ne ahin he na epm min ingai lu na e hin chanu ahin amani chunga he ki pa thu sei zolo sei din hin la mi hin ki hi na lai je chu pona thelo aki pon he tabanga video ga akimu chumane no mo sa hon ge hin hi je chun social media lang pam he na sta responsibility na panla na inevin role len ta ngai lu na zala na bol ka he in video na hin upload na chun na ngai na jiwa na bol in hi zong le anup mo na chen je chu la do dinga hum ki sei zawa zong abol te te ho hi lung se ta in piham ana hethi mu hitin min la do dinga hung ta wa hi lung se ten ana la do te ti hi avela social media handle ho ka youtuber chan kompi ho zong ka hin tem ki da hi tun ichunga on time na nala do amani na kimu pi taw na nagaman pi ho chu kaza in ka kipa le jingin na chungin azi chu keisu umlo ka hi ta azi chun hi su ka bol the hi in ka visit nomin ka ikhat nomin ka holim pi nomin ahin la chu thei lo hi ta in nangin na bol chu ka kipa le jingin pha ka sa le jingin na lunggel thei le jingin na chunga kipa ta yong ka sei do no me chi hi chi chunga the least I could do na kizang counselor khat hi na chu ka bol dinga kilom kya chu ka bol a hi in pathenin amani zong phathei bo hen lang ta sale thagawa zong dam theina thahat na zong pen ti chu itaw na hi singin in ki holim na hon chu them phat asot zap zeng tan achai na dingin na talk show khum khana dingin ki zong nu me khat ka hi na hi tabang talk show ka hin bo jing lai lo le nam na ho ito thengom khoma in to jing lai hi lep na hi lo le gen theina tam ta ki to in nangin zong na to in ichan kompi innovation kompi adang hon zong hin to ding ka ta sanin ke ho lo le ichan kompi no mai til ko na dingin talk show khum khana ding zong hin tin achai na pe na hin sei le chen ki pa minte enge no me ho hi akigen thein no me ho hi andi in galzam ho chu gamang la chun itien again thei di wem chu le relief camp ho chun itien again thei di wem gen thei na nasita tang hi atu di hin no me hin extra hygiene akingai chain every month pain go through when iti chun hasan na dang tampi akinei na hi ji chun no me ho hin na sata in gen theina chu atu de se deu chu ka feel pi in ka head pi in na hi le poyong ka puna in hin la lungneu hi event chi duwa lungthadai hi wen na chi duwa iti chun hangsan ta in umjing utin pangjing utin ema ona kona contribution ipi thayam ti chu I hope society adingen contribute zo utin kilungkhat kithakhanen ipi ham bolding khat o mai yong le thanom ta chun ke ka pan lo le thailo di hi ti pas lang zo chun ki gel thau hitin pan anala chi ti hi ka sei no men so zong le adi in community school ho ka visit chun nu mei nu nga chapang neu cha ho chun oza and teaching in ana bol win oza in ana pang win so ho chu ka vet le ka ki pa pi le zengin in sung langa ti dinga nu te ho chun frontline holding volunteer holding bu hon win me on win akit ho to selovin cho yo sim chun me contribution hi ki nin chule sipai ho to ki dilding lang hi ting le no me ho hi ki jivin sai bol nam kang ko pilam nasata in pan alawe ti ho chu kana muzin kayong ka ki papi fi azengen hin la lungthadai lovin pangjing hitin insunga chate ho zong chu ale khasim na lam wa to sot jing hitin itu nu te ha panai le bo chu loting the hi in chule u te no me chanu len te ho zong chu naw te chu hoi sela in sinas le khasim na lam hian lang thildang danga phat chom na dinga chu amak kai ting leo chun future chu bright dinga hi in is it chun no me ho nunga chapang ke heti potin te se nong te se ke heti potin ipan a thei chan chun contribution to be in sung hele kholai hile veng sung society ading chun pan la jing within for example ka sei no phat chu chilai delhi in te se group khat a women amo chu ni se le to dio tham dio meo se da la jiwin
ni khat le pung khat pung ni tabang he akisuto jiwin taw na mangwin galka mala ki panglo imala ki panglo hilai taw na be mangahin ana pangwinge atin abang ting le hi taw na hi igela ai le thupi hi azi chu hi chikala powerful di le hi chikala hat di umno hi e iza chu I na che dowa taw na to chun ki hlona chun mi pia di le chapang hoa ding future di maban gel kho na zala chun hiti chun pan analyzing hitin again thei hi chomcha bawng hiding inopsa da now ni poyong chung umdi heti hi positive ta chun gel pumen na che dowa anapang te ti kan tim no maintain chule pp talk show yong hi machal jing hen nang pp talk shows in dunia platform ai pa tu nyaw khat kan say the is ong hen ka kipain na bon cha chunga ka kipain